ngasi su channel sigi meketi gi myam ni special content ma puduna laksare hauji hauji Russia amasum Ukraine ani gi marakta tholiba conflict sigi update myam da tatana pi duna laksari ngasi gi su myam anoba content ne lokhasra kan myam da thamjage intel site sing di attack tawdringa gi mongoinana Kiev ki miyoi sing yum thadokhina ba Russia na warning tokre Kiev the Ukraine ki intelligence service sing gi infrastructure sing haiba aduda Russia gi troops sing attack ama satharagani masum city aduda leiriba miyoi sing aduda mafam adu thadokuna satkina ba mangjona na khangan khri haina defense ministry na si phongdokre attack sing gi e pau namsinana ba SBU Ukraine ki security service adugi technological infrastructure adu amasum humdragani to shuba PSO psychological operation unit ki mapung oiba center adu high precision khulai sin attack tawragani haina defense minister gi wangloi Igor Konashenkov na haki aikhoina relay note sing adugi manakta leiriba Kiev resident sing bu makhoi gi yum thadokna ba appeal tawri haina wangloi duna makhataki Russia gi troops sing na Ukraine gi konung Kiev lauksinana bu honaragdiba sing adu hena kan khalakhibaga ma ki warul adu phongdorakibani haujik su akan mamong lan sokna riba nongpok thangba city Kharkiv yauna city kaya marumgi residential area sing da attack sing sa thai haina Russia army bu Ukraine moral sikhi adubu civilian target sing da makoin attack tawde haina Russian hairi Russian landaraki badugi matung hauju pawda misam chahung yankai sikre haina Ukraine hairi hauju Russian maruoiba city manga loksinana bonari masigi manungda Ukraine gi konung Kiev na khwaidigi maruoi boiri Russia amasum Ukraine leba anima asi city aduna mayol oirakhiba Keban Ras Empire gi hawrakibani English amaga samapan maudraga mathoidagi maningtamba Ukraine gi konung oirakliba mi million 2.9 gi city asi matam sangnadagi ngasi Russia gi maming ki faina khangnarakli mathangda leba asi gi ani suba khwaidagi chawbo city Kharkiv ni City asi Russia ngam khaidagi supnatagi kilometer nifu lapada ayamana Russian lon ngam mi million 1.4 gi tek half amani Russia na loksinana bo honariba ohum subu city eduna Mereliopol ni Sea of Azov ta leiba maruiba hithangpham city asi Russia na Ukraine landa ba haurakhiba adudagi haujiksu attack sathaduna leiri Russia na loksinana bo honariba atop city anidi Berdian Kans amasum Kherson amasum Crimea lomdagi laklaga Russian army na Sea of Azov ta lairiba hithangpham city edu ngarang loksile haina phungdokhi city asi Periol Poldagi Torvan paring the kilometer marfugumari khaktamak lapi amaramda Kherson haiba si Crimea peninsula da sanglakpham control toriba Dnieper River gi nomsup torban da river lan gi maruiba hithangpham amani Crimea da gi Russian force namasi langoi chansingkre hithangpham asi Russian Black Sea flight ki hana base oirami masi Russia gi khutta ta khibada nongsup lomda Odessa launabigi lambi edu hangdokhragani hariba Odessa si Russia longang mamiyoina majority oyamasum NATO member Romania masum Moldova raga ngamkhai taine masi shipbuilding city amani apunba missing lak ani gelising marfuga tare ni hanisu pausna makhatana su phongdorakli akan balan famamadi myam oirakaduri makasa tharak poina to paw khramu myam na pijage atopa mana Russian currency isam samase oire Ukraine defense minister February 10 da Ukraine da landa khiba matung da Putin gi Russia haujik hiram khudimak ta haibedi military amadi cyber da khudong sadaba kya mayuk nare haina Ukraine gi defense minister Oleksiy Reznikov na phongdokre Reznikov na hai Ukrainian singna pung chamaga kungnithoi subna Russian forcing thengna duna lakli thauna leiraba Ukrainian singna anauba friendsing hangduna yeknabada amang atakya mayuk na hale nongpok thangba sarukta Russian sing thengnari bai khoigi nupa masa sing amadi nupi masa singi tama aihakna celebration toba pami makhoi yeknabagi thengnabada waraba madi lakhat pangamdraba asobu palam oire sel thungi lamda lana sina mara moiduna Russian awaba phibam kya mayuk na rakle Russian currency haujik isam sam se ole ahan boina Russia na mapana thau thadokpada athingma thamkhre International IT community haujik Ukraine gi lam paisinna ba honariba Russian army da amanga ta thonana ba honariba singda yauksinkhre
यूक्रेन की स्कूल तमलिब आंगांसिंग फावद रशिया की मयुक्ता साइबर फ्रंट ऑफेंसिव चतखी हाइना रेस्निकोवना फोंदोखी यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्टर्स ने मखाताना फोंदोरखिबदा यूरोप तगी खुलाई पिरकपसु लेप्तन हेंगलकली अतई मथौ ताब पोसा खुदिंगमक यूरोपना पिरकप मतेंगना कोनब ngami रशियादा मियोय लिसिंग चा कयाना मखोयगी गवर्नमेंटना मखोयदा मिनमली हाइबिसि खंगनरकले रशियन लीडरसिंग ने यूक्रेन दा स्पेशल ऑपरेशन मा सथब लैति तोयगोमसुम रशियन लिसिंग कया सिहनबा एग्रेसिव लान अमा सोकनरी हाइबिसि हौजिक रशियन मिसमसिंग खंगनरकले डिफेंस मिनिस्टर सिन हाकी मदुदी रशिया ने इंग सिंगना लैजब सिटी सिंगना तमथीब मोंगदा एयर स्ट्राइक सिंग चथरीबसिना रशियन ट्रूप सिंग अदु हौजिक खुलाई पाइरब यूक्रेनियन सिंग मखाताना थेंगनब ngamdre हाइबोली मखोइना अयामबगुमना यूक्रेन की मरुएबा साइट सिंग दे अटैक तौरी हाइनसु पाउसनसु मखातानासु फोंदोरकली लोइसलकपोइना तो पावमना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन यावना इशू कयागी मतंगना प्रेसिडेंट ब्रीफ तौखरे लान की सैथेंग नंगलब यूक्रेन ओइरकलिब फिवम कयागी मतंगना नोंमाइजिंग नुमित मिफम कया परिंग नाइन पांगथोखरब मतुंगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूम सकेसगी अयुक्ता प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद उनदुना यूक्रेन की क्राइसिस यावना तुआन तुआन इशूसिंग की मतंगदा ब्रीफ तौखरे हाइना सोर्सिंग फोंदोरकली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रशिया लंदाबदगी यूक्रेन पंदुना लेरकलिब माइरोइसिंग अमदि इंडियन नेशनलिस्टसिंगबु होंदोरकनबा इंडियाना लखोलिब थौरांगसिंग खंगनखि इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन ग युमथंगनरिब लेबाकसिंग फावरग इंडियन नेशनल सिंग होंदोरक ऑपरेशन गंगा लॉन्च तौखि रशिया हानगी सोवियत रिपब्लिक यूक्रेन फेब्रुआरी 19 लंदारखिबदगी लेबासिगी एयर स्पेस थिंजिंदुना लाखि इंडिया पंदुना लेरिब माहिरोइसिंग होंदोकनबिगी थबकसिंग मवोंग तादे हाइना सोशल मीडिया सही थांगबग लोइनना हिरमसिग मरि लेनना मतेंग पांगनब अपील तौनरिंगै मरक्ता प्राइम मिनिस्टर मोदीना नुमाइजी नुमित मिफम अहुम पांगथुकी अमसुम गवर्नमेंट मिशनरी पुंब इंडियन नेशनलिस्टिंग यूक्रेन दा सेफ अमसुम सिक्योर ओइना लेननबा लेप्तना होटनरी हाइना थाजब पिखि पंदुना लेरिब इंडियन नेशनलिस्टिंग होंदोकनबिगी थबकता मतिंग हापनबगिदमक बॉर्डरदगी मी होंदोकपगी थबक अदुबु येंगसिननबा सीनियर मिनिस्टर अहुम द सिनखरे ला नंगलब यूक्रेन दगी इंडियन नेशनलिस्टिंग होंदोकपगी थबकता मतिंग पांगनबगिदमक मिनिस्टर गी हरदीपुरी सिंधिया केरेन रिजुजु अमसुम बिही के सिंहा यूक्रेन की युमलोनरी लेबाक सिंग स्पेशल इनबॉय ओइना चलगनी ज्योतिरादित्य सिंधियाना रोमानिया अमसुम मोल्दोवा की चार्ज पाइरगनी केरेन रिजुजुना स्लोवाकियादा पाइसिलगनी हरदीपुरीना हंगेरी दे चलगनी अमसुम बिही के सिंहाना पोलैंड पांगलगनी यूक्रेन पंदुना लेरिब युमथंगनरिब लेबाकसिंग अमदि चखोलकलिब लेबाकसिंगी मियोइसिंग इंडिया दा मतेंग पांगने हाइनसु प्राइम मिनिस्टर मोदी ना फोंदोखरे यूक्रेन पंदुना लेरिब माइरोइसिंगी ममा मपासिंग अमदि मरु मपांगसिंगा मखोइबु इंडिया दा पुरकनबा सोशल मीडिया की खुतांगदा कन्ना अपील तौखिबगा लोइनना गवर्नमेंटना इंडियन नेशनलिस्टिंग अमसु माइरोइसिंग होंदोकनबा होटनबगी थबक कनखलखिबनी हाइनसु पाउसनसु मखातानसु फोंदोरकली अदुगा हौजिकोइनदि म्याम पाउस मतांगसा लुसिनजरगे मसुम पाथोकसखिबदा सोइखिब लानखिबि यावरसु म्याम ngakpigi अनौब इ पाउसुं म्याम द लेप लेतना अपडेट पिजरके हाइनसु चैनल सिगी मेकेटिगिसु म्याम फाउंड थमजरी एंड थैंक यू